Aprang si kardom kar benglong nili avinastron puthot wangthlo nali tum kilang bom mati ke chingonai channel karbitek 2.0 YouTube channel along lapen nili pini nali tum afan vorenga warsai mate vorenga birta puthaksi nangwan pithu iglo lapen kupia vorenga warsai ma lapen kon ana vacancies sidoma lapen konana adim siki jog nei ma koson siki jog dun nei ma la so puthak bang nali tum la so video long si thek ponong ikpo las nali tum jogje aprang mate apply dun de aprang nali tum details bang kachini kinang sot sikime lasila details mate klarda kalam kachini apa nali tum labangso a video kicheng pen kijut an lang ikon dala pulte nali tum details alam chini ikpo lapen labangso channel long jong nali tum kilang bom kumane abang pu abang phi akimi lang pulte nali tum kaching hon pen subscribe ikon lapen adung het belar jan dui da kanali tum ber ponik denon lala pulte monon penili azad abertale wanstame azad ason lenili upload stame nali tum kachini da prangi mate kilong da prangi afan tangte pada depin pen la sovereign over saya puthakle chethan pononang la penili nali tum afan pathiek penili dak engson son yalam stanan than pon ek pola penali tum stame video ki chengpen kijudan lang igon na la bulte engson son nive dalam stame nali tum apply play aprang nali tum tak pen chini pon ikpo tangte aprang si chethan pononang labangso vorenga over saya puthak dak screen along nali tum na thaksi theklong border road organization requirement 2022 lo lapen dak number 1 along nali tum dak theklong drugs man dak bang number of post bang 14 do lapen education qualification nali tum langi go 10 kalte 12 pass nai nali tum dak lang pon egol details bang nili dak lan bang nili dak nang porhe pon pig edet pola pen number 2 along bangke nali tum dak theklong supervisor dak bang number of post bang dak 7 do lapen education qualification lang dam lo pultela dak bang degree from recognized university nali tum nang pola pen sibang professional credit code b certificate lason dak nai pusipu na banali tum dak pen lang poni gola pen number 3 along lang pon thon lo nang dak bang ta nali tum post bang theklong 13 do supervisor cheaper la sodim na nali tum 13 and first so education qualification dak labang ka degree in science da hola son toklo dak education qualification nali tum lang ek deno la pen number 4 ko along ko lang pon thon lo nang dak number 4 along bang supervisor stores dak bang number of post bang 9 do open education qualification bang ka char leng deng kenai bang kenai tum da screen along thek ponong po kan answer nai mal la lang pon ek den na litum la pen da post bang da 9 do la da kan litum jogdun ek tame la pen number 5 lang bang la bang typing mate typeness tum hansi la suppose bang da paklang pon hindi typeness mate hindi typing ke thek la tum hanle dak 10 number of post bang 10 do da kan litum ningang hang tum ke thek bang double ten litum apply dun ek tame la pen kachar leng deng bang dak 10 12 pass nai azat school mate university pen stamela la pen typing speed banani tum dak pen lang pon ek dan la bang computer ke thek tum han bang mission lam la bang ken ali tum apply dun ek tame ason da taksi da number 6 along ta stamina ni tum operator da communication dak 35 post do na nani tum dak ta jogdun ek tame la pen education qualification man da metric pass tame nani tum dak pen lang pon ek dan la pen copy piece nei man dak pen an tok pon la pen number 7 la bang dak electrician nani tum dak ta jogdun ek tame dak number of post 30 do la pen dak education qualification da metric pass da chok la pen sabse lai hui ppni experience bang dak pen do pon nang do ek nang po jo la pen number 8 long chethan pon thul nang dak welder ta pen ana bang pho abang phu tum bang thek ta hi la se ke thek tum nali tum jong sening hang pul nali tum dak ta apply dun ek tame dak number of post bang 24 do la pen education qualification nali tum dak lang pon ego metric pass ta chok la pen number 9 along nali tum dak pen thek pon loi multi skill worker namate blacksmith long stame dak number of post bang 22 do dak ta nali tum education qualification bang nali tum dak lang pon pulte metric pass ta chok la pen number 10 long chethan bon thula nang dak number 10 long ta 82 post do nali tum ning kyang hang dak ta nali tum jogdun ek tamen multi skill worker cook mate han an kitun jala tum afan dak stame nali tum dak education qualification do nai dak ta metric pass ta dak chok iklo la pen ajat stame dak nang nelo metric pass ta chok iklo dak nali tum jogdun ek tame la pen gender bang dak kenai bang ke gender bang chethan polona gender bang ke only male candidates se apply long shari la pen female candidates bang ke apply dun ek long le the dak bang so pinso
atum de apply loy arlo so tum han bang dak post bangke ave open citizenship nale tum dak lang ponigo Indian arlo citizenship nang po open age limit dak 1827 lapen 25 laban tum dak pen thek pulang po kan ana post sang sekan ana arta se kenai mala banal tum lang ponigo lapen dak age relation nale tum dak lang ponigo lapen application fee lang namlo pulda dak UR lapen OBC EWS tuman 50 lapen SC ST tuman bangke nil lapen payment mode nale tum kipinai la bangke online si pinang po Google Pay PTM lahai hui pen sistem pinang po lapen ke apply nahi process banale tum dak pen thek ponlong igi dak lang ik thaina nale tum dak pen thek ponlong igi lapen pen andak tok iglo nane tum dak pen last date bang nane tum dak last advertisement klang date pen fit dak 75 days an fit apply dun long nane tum dak pen lang ego dak pen la son thak thak si tok ponang 90 days from the candidate those the state Assam Meghalaya lahai state pen bangke nale tum 90 days an dak pen pipon lo date bangke la se hang hang abang phu abang fit abang futum apply dun tamel lapen date ban nale tum dak pen lang ego date of application mate advertisement bangke dak 13 pen 99 sip lang pon lapen last date of submission bangke 10/11 2022 la andulang dak nale tum lang pon ego lapen ke apply ni process bangke nale tum online se apply ignang po lapen online ke apply ya pang nale tum la so website so video description lang sta me website mang long ikpo so website no nale tum homri iglote apply dun ik me po lapen advertisement alo jong nale tum langi pulate klardak pelap jini kangtung pulte nilong do advertisement alota nili nale tum thiak pen sta me dak na pek lang pon ikpo lapen nale tum dak thek polong advertisement alo bang la hello nale tum dak pen lang pon igon dak pen ana page do nale tum klardak lam pen dak jini pon pola pen form hayu hista me nale tum dak pen details bang ege long ik thaipo form tala hello nale tum dak pen thek polong so form se nale tum fill up iknang pola pen online jog iknang pon jo dak nang le tum la thek long pon longi tapen ka fill up ning bang an sung se nale tum dak pen thek pon long edi la pen son hatha se la pen advertisement alo bang ka dak athak doi nale tum dak lahai thek pon longi yo as dak ni li da details ban dak pen nang than pon thai bang thek se det pola pen ni li form dak pen an ka fill up ning do form bang nale tum fill up nang ik po dak pen lahai lo form bang ke labang advertisement number admit card fanno daga kadoka ve alam sadak tok ik thaila la penale tum lang ingon ni lista menang sen ik punale tum fan jang snale tum naing pulte apply dun abang putum do pulte nang homri gon ni lista me nang sen ik po lan cholo pinia video long la se pinia video nale tum lang mesen pulte share ik thanale tum le ki jog dun des tame ki jog dun ning hang hang tum 2 minute nale tum share ik thala bang so video lapen labangso channel lang jong nali tum makimi lang pula subscribe igon lapen mo next video long mate ka prega video long le chitong tunang tang ten do me thak me ka to ka vi kar biti 3.0 YouTube channel ka lang ara don pas tame nilhin pen kardom